Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higala igsuon. Adunay pangutana kung unsa ang pagalambiton sa takbiratul Eid. Ato ang tubagon sa maoy sunna ug mao puy sa jumhurul ulama nga ang pagalambiton nimo sa takbiratul Eid mao ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tumbalikon, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tulo ka Allahu akbar. Pagkahuman ana, la ilaha illallah, banggit na po ka, Allahu akbar, kaduha, walillahil hamd. Ug ari na lang taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.